Кымбаттуу катталуучулар, кутман күн бардыгыңыздарга. Бүгүн 28 март 2021 жыл. Бүгүн сиздерге көйнөк юбкаларды азыркы сезонго, жаз айына ылайык көйнөк юбкаларды тартып көргөзөм. Узундар, гучилер 800, гафрилер аз мода. Рель кырпычы размер бар, стандарты бар. Бар 800, на французский длиналар бар, ушунун эле. Расцветка. Булар деле 700. Размерин айтып берсеңиз. Размер стандарт болот, мына размер болот. Размер мына 800. Мында офисный варианттар бар. Офисный мугалимдер кийгенге болот. Булар 1000 сомдон. Мында школьный бар, офисный бар. По размерам булар 54 чейин болот. Булар деле ошо 800 сом булар. Балары 800, Алар 1000ден, чоңдорду. Окуучуларды 800дөн. Бул жакта узундар бар. Узундун ар түрдүү модель бар, трапеция бар, клим бар, гафри бар. Баары эле ушу 800 сом болот. Расцветка болот, кара, ар түрдүү ушу гафри бул модада жүрөт. Булар дагы канча эле? Булар деле 800 сом. Мыналардын расцветкалары болот. Ушулар азыр эң самый модный жазгы ушулар. Жакшы. Кофе цвет, черный цвет, расцветка болот. Французский длинасы ушу. Баларында Ушу 800дөн барысы. Кофе цвет, черный расцветка болот. Көйнөктөрдү айтайын. Көйнөктөр, шифондор жазгылар 1000 сомдон. Большемеркалар, молодежный бар ар түрдүү. Мунун большемеркасы барбы? Жок, большемерка мындай башка тканда болот да. Ошол канча? Булар 1300. Карасуу арзан айтып үйрөнүп калганбыз. Турецкий кофталар бар, большемеркалар бар. 1500ден. Кардигандар бар. 1500ден кардигандар бар, Турция. Бул башкалар 1500 Турция. Платьелер бар, көрүнөт экен. Ушулар канча? Турция баары. Булар да 1500. Жалаң эле кара светти же? Бул кара эле свет. Кардиган. Ошону менен ошол. Жок, бул өзү эле көйнөктөрдүн үстүнөн кийгенге болот. Спортивный модель бар, 3500. Мыналар бар 1500. Башка. Узунбу ошол? Леоновый. Жок, мындайлары башка. Ошол эле свет. Большемерка. Кофталар канча ушу Белый кофталар? кофталар 700дөн. Жилетка менен 800дөн. Жемпирлер. Турция кофталар бар, жакшы көрүнүп. Азыр бул жакта эме кылып коелу. Жемпирлер булар ушу. Канча? Аялдар 1000 сомдон. Көйнөкчү. Көйнөктөр 1000 сом. Боюнда бар аялдарга кеми? Кармяши болот, эме болот, белый болот. Белый, черный цветтери бар, ар түрдүү. Ошо кардиган и большемерка көйнөктөр бар. Жана бир кара эме көрдүм, жакшы. Мына жакта. Муналарды айтып койсоңуз. Мына үстүңкүлөрдүн расцветкасы большемерканын. Кофточкалар чоң размер истегендерге керек болот. Жалаң эле кара, Булар Канча кара эле свет, Турция 1500. Хыбышный 1300 Турция кофталар ар түрдүү рисуноктору менен. Мына канча экен? 1300 барды. Бардыгы. 76 önemli. Канча булар? 1000'den. 1000. 1000. Канча размерлери? Канчадан канча? 48'e чейин. 42, 48 сарафан. Сарафан 1200'den. Индийский көйнөктөр. İndiyski 2,5. 2,5 миң. Bu Turecki bunda 2,5.
2,5 размерлерinde айтып берсең. Размери SML bu. Бұл күні қанша? Bu günlük 1,5. 42'den 48'e çeyin. Onlar 1000 somayca. Тренч бар ба? Rençitleri. Ne var? Қанша ұшалар? Bunlar 1600'den. Размерлері? Razmeri 46'dan 52'ye çeyin. 46, 52. Бұл көйнектер қанша? Günlükler 1000 de. Меңдені бардығы. 48. Şöyle 1200 aldım. Başında 48 oldu. 48-54 бұлары. 1000 қанша дедім? 1200. 1200. Бұлар меңден. Бұл көйнектер Aa, üstü dönüyor. 1000 de. бардығы. Хорошо. Мыналар ба? 1000, а? Белгілері 1300 двойка костюмі. Костюмінің 1300, а? Бұлардан Размерлері қандай болады? 44-50. Жоғарыдағылар шыңдары менен двойкалар 1300. Мыналар ба? 1300. Шымдар менен, а? Стандарт болады дедің бе? 42-48. 42-48 шымдар менен. Бұлар да меңден көйнектер. Меңден қаншаға чейін? 1000 сомдан. Бұлар 44-тен 50-ге чейін. 44-тен 50-ге чейін. Шулар барлы меңді? Двойкалар 1300. Двойка 1300. Бұларчы? Бұлардан жоқ қалған, бірден қалған. Серый. 1300, 1200. Новинка көйнектер келді? Ошол биринчидеги новинка жазгыга лакоста ткань кыбы нарко баландар. Кайсы? Длинный нар жактан. Бұлар лакоста вот ткань. Нарко биринчи турат. Лакоста алар 1300дан. Бетти жанындагы ручкалары балар эми келет новинкалар. Мыналар ба? Эми келеби? Қанша бұлар? Лакоста, ткань? Сингапур. Бұлар лакоста. Бұл Сингапур ткань. Бұлар қанша басы? Бұларда 1300дан. Прадо платье халат, до конца неме кылдырды. Бұлардың басы? 1300. Алар ошо 1200дан двойкалар. Француз длина. 1200. Бұлар? 800. Нарколарда 800. Бұл дағы 800 ба? Бұлар қаншадан? Двойкалар меңден дейді. Меңден. Велюр. Спортивка мең екен шынымен. Мең бұл дағы. Қадан? Bunlar 1300'den. Қандай светтер бар үшінің? Pudra. Ага. Ақ свет бар, кофе свет бар. Bunların sferi 1300 дедіңер, а? 1300. Кардиган. Кардиган деймін де, туника. Bu tunika, buna koynak. Қаншадан шылар? Bunlar 1100'den, bunlar 1000 somdan. Новинкадағы көйнектер бар ба? Bunlar новинка. Bunlar 1300, bunlar da Türkiye, Big Dart. Rubашка da. Размерлері қандай? Razmerleri var. 46'dan 50'ye çeyin bu. Кофталарда Түркия? Bunlar Türkiye bunlar. Bunlar Pekin. Балары қандай? Bunlar Türkiye, bunlar Türkiye. Қанша бас? 750. 750 бұлар. 650, 850. 50. Футболкалар бар ба? Bu kapıka gelirler. Жынсы, кофталар. Jinsa kaptan bunlar. 1200'den 4 set. Mayda çok bunlar. 1200 дедіңер, а? O 1200 4 set mi? Кофталар қанша? 950'den. Қана материалы? Na son makyaj. Son makyaj ткань. Дышащий Başka da ткань. dış işi bunlar 4 штук gidip başka da. Ошондо размерлери? Razmerler 46'dan 50'ye çeyin болады da. Ondan çoğun büyük. Ama большой market etmiyorlar. 750. Мыналары.
şu buradan kalgan жоқ. Мына 2 штук kaldı. Bunlar 550'den пачкага. Buna 500'den пачка. Bundan da çöre kaldı. Paket. 600'den beri çöre. Serrani. Bunlar kaç? Bunlar 500'den, bunlar 600'den. Bunlar 600'den. Toy senasına gittim. Bunlar kardigan emeler, jiletler. Kalbar şundan.